tiabangan kita ni sin Allah Subhanahu wa taala. Karena in parsababan meita in pagmabuka fa Allah Subhanahu wa taala, in paghinang sindiakan, iban paglayo simpianglangan, meita di ini tumutom, meita di siya humumpot, hapangatayan si manusia, hambuok din sabab. Hawa nafsu. Wayron do kayo. Hawa nafsu. Apabila in hawa nafsu sin manusia, na marinta halom sin pangatayan niya, tanto katamunan inamuin longta maniyo tiyo kabuga niya fa Allah. Sebab si makusog inamin syahwat. Misan ang kabuga niya fa Allah, hasabab sin matimbang atau akan mas makusog inamuin hawa nafsu niya dan sin kabuga niya fa Allah. Amo niya tintiranan, misan kaingatan niya inyon haram, hinangon niya. Misan kaingatan niya inyon wajib, pahil-pahilon niya. Sebab sin syahwat. Nah, hanggang na in apinar ka jahannam, hawaktu piapan jari sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukun ka pia bisitin Jibril alaihissalam. Ya Jibril, bisita hamad din narka. Napagkita sin Jibril alaihissalam. Ya unna halom apinar ka jahannam in da jenis siksa. Di hikasipat. Inamuin lang ta sigpit iban hapdos sinamin siksa halom apinar ka jahannam. Bukun ka nagbalik siya bahadarat sinom. Iban agi sin Jibril alaihissalam, ya Allah, sapahan ko hakatinggihan mo. Wairun hang sulag, makadungog. Sin siksa halom apinar ka jahannam. At bang sumampay ra kanila suy-suy tungod panarka. Tanto mayroon tod ato akan di tod sila makasugod palom sinarka di. Sabab hinangon nila ingkatan bang biya din makalayo din hapinar ka jahannam. Hinangon nila ingkatan. Uninhinang sin Allah Ta'ala, likus in narka sin hawa nafsu, huffatin naru bis syahawat. Likus bima na maluhay suro nin narka, maluhay suro nin narka. Bang mo iyagad in hawa nafsu. Na doon ini ang papiyabalik sin Allah Ta'ala Jibril alaihissalam. Jibril balik ko, kita mantinar. Pag kita sin Jibril alaihissalam in apinar ka jahannam, nalilikos sin hawa nafsu, bima na maluhay ito surun, sababing kita manusia, taka nafsu. Amo na in kabalik niya pahadarat sin Allah Ta'ala iban sinagi niya, ya Allah, sapahan ko katinggihan mo, in kiyamukaan ko, mayroon manusia makapin, ingkatan makasud pala mapinar ka jahannam. Asabab sin hawa nafsu. So amiriin, paagang sa lago-lago, mayta, in manusia, magpakain ng sin kanglangan, magpahil-pahil sin diakan, sabab sin nafsu. So uling solution, in solution, suway mo makontrol in hawa nafsu mo. Suway mo kapag bayaan in hawa nafsu mo. Suway mo maraog in hawa nafsu mo, hasupaya tumubo, humantap in pagmabuka fa Allah Ta'ala, alam siyang pangatayan. So doon hay ni mga katay manguran, simod in pagpuas sa habulan Ramadan. Pagpuas sa habulan Ramadan. Na, bukod ka pagpuasa, di ikaw pa kaunon, di ikaw pa inumon, di ikaw pa suokon pa asawa mo hawak to sinadlaw, inini kasusuakan si manusia, kananapsuhan sin manusia, sa kontrol kau sin Allah Subhanahu wa ta'ala. Di parulan kay min nafsu mo, di. Biyaksahon kau sin Allah Ta'ala, hasabab sin pagpuasa ini, bang biya din makontrol mo in hawa nafsu. Biyaksahon kau. Sabab mo na ini makamudarat ang manusia. Tiranan magpakainang siya doon sa sabab sin nafsu. Tiranan mapahing-pahing hindi akan sinawag tala sabab sin nafsu. Hanggang trainingon ko sin Allah Ta'ala di habulan Ramadan.
Misal pabiya din baya mo kumaon, minum, sumo paso mo, haram, haadlaw sin Ramadan. Pagtarbiya kay. Bukun all the time, pag-agaron mo inhawa nafso. Subay mo rin siya pagsulang. Pag-control. Na, hangkan naon hadis, misan long tabi ang mga malamma, in darajat sin hadis, kaya riwayat, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Di masampurna in pag-iman sin hangga tawring kaniyo, sahingga in hawa nafsu niya yaon, paakaron niya ha, diara kulong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So amoy ni in ding ha mga maksud sin pagpuasa. Tarbiyahon kita niyo, mahilon kita niyo sin Allah Ta'ala. Biarin ta mapo po nawa nafsu. Asubaya bang tayo makontrol, tumubo, amo na yung pagyalo na ayat, in pagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala. Pialdo na kanin pagpuasa, biyasin ka fardo ha umad, nakaw na rin kanyo, mura-mura rin kang magmabuka. Amyatin pasugpata. Amyatin ala kasin pagpuasa, iban pagmabuka fa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab doon na pagpuasa, biyak sahon ko mag-control sin hawa nafsu mo, bang yun na-control mo, kumusugin pagmabuka mo, fa Allah subhanahu wa ta'ala, tiranan, madawhat min kasanyangan, halam sin surga, biya na sin bayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbihi, wa nahan nafsa anil hawa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun isyusuin nagmawa akabasaran sin Tuhan. Sarta piagangan in nafsu amin paharam. Piagangan din hawa nafsu niya paharam. Amin din condition. Condition yan to. Syarat. Piagangan din hawa nafsu niya paharam. Uno in tungmas. Fa innal jannata hiyal ma. Bunar tuod. Sulga in paghulaan. Surga in paghulaan. Sa amin ito namin condition, kapag gaan min hawa nafsu mo, dahil nga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab bang mo di wala ni hawa nafsu mo, unin ba ito sin Allah subhanahu wa ta'ala. فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Ada po ni siyusi namin taga, imaan sin tagay ni, namin yang niyulakad ko sarak sin Allah subhanahu wa ta'ala, nagjaro hakak. وآثر الحياة الدنيا iban piala binia in kabuhi dunya, piala binia in kabuhi dunya, in kana nafsu na dunya, daing sinadlaw akhirat, fa innal jahima hiya al ma'wa. Bunnar to ina pinarka jahannam, amo yun yung paghulaan, amo yun yung paghulaan. Hangkan mga katay manguran yung pagpuasa, bukon ini paminsan na kato sin Allah Ta'ala. Bukon in pagpuasa, aturon tabi ang mga piasigpitan kita sin Allah Ta'ala. Bukon. Sa ini, tatabangan kato sin Allah Ta'ala. Ikaw sa dina mo yung nagtani, lang mo biya, bukon mata namin dagan. Lah, ikaw sa, habang atod sin Allah Ta'ala, hikarayaw kayo. Tatabangan kayo sin Allah Ta'ala. Hasupaya, makontrol mo inawa nafsu, bang mo yan na-control, tumo mo yung pagmabuka, fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin kita manusia, mga gaday mga oran, bukon kita in mag-identify, magtuhila sin hinang marayaw, iban hinang nangibok. Sabab awan yan para kala, hapanali sin ikaw, marayaw sa habang atod sin Allah Ta'ala mangi. Aw ni sab habang atod sin ikaw mangi sa habang atod sin Allah Ta'ala marayaw. Hangkan nalong si mga ulama in barakala magtuhila sin mangi iban sin marayaw inyan bukon tumindog haakal pikiran sin manusia bukon. Amin bangka ko uni sabingi. Bangka ko la bukon biya tin pagkakama. In pagyanon marayaw, in hinang marayaw, amura in piyag marayaw sinsara.
Bukun piag marayo sin pikiran si manusia. Sebab dia na sinaki ko kain. In pikiran si manusia, ang limitation niya. Ang yan bangkay mo marayaw sa hapang aton sino talamangi. Sebab bangin parakala, pagtugila sin hinang marayaw iban hinang mangi. Piangan do sin Allah ta'ala pikiran si manusia, na Georgia na kita niya. Nagtangin pag-agaman na to. Bang piangan do la pikiran si manusia. Mayta. Sebab di magsibo-sibo. In pikiran si manusia, bang kanayad to marayaw inang yun. Bang amok mangi. Nagyarin, how ni nakaroon na to? Hanggang na inhinang marayaw, amura in piag marayaw sinsara. Demikian inhinang mangi, amin piag mangi sinsara.